Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancinza TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka this week ku-Indaba kusukela namhlanje ngoMsombuluko mhla ka-8 kuya ngoLwesihlanu mhla ka-12 June 2026. Umakazi wethu uzobe sekomoshele uHlazi ngama lakhe bonga okuthile amenzele khona. uHlazi uthethisa uqhawekazi ukuthi usithathaphi isibindi sokutshela uLazarus izindaba zomndeni ukuthi akakwazi ukukhuluma indaba zomndeni ngaphandle. Uthandeka noThumeka babanga indaba yokuthi uZethu kumele ahlale kuphi okanye angahlali kuphi. Uthandeka uzotshela uThumeka ukuthi ku-toxic kwakho. Athi hawu sekuqaleni ukuba toxic kwami. Bamba lana ungakhohlwa ucingo notification bell nokusubscribe nomusho umbono wakho. Bye.